Kalong ke kemen sa sisin pat bagi niyo ya gaban. Ay biang igini jingi kai shepi baro. Kibaju pet bat kibadang ya isdang pet mentag sngi. Bat nga ay kublay pi baro aga kerteng kedong Jesus Christ. Nakini ke studio ke jingi nang ni na po ke Grace Worship Center nang ni na Shillong. Mentag sngi nga dan ni gaban ay aga Ktien U Blei kum ke jingi kai kaba le singalangan ong kadai tang ke jing pen ken mau. Ya ke jing shakri Blei. Ngam kren tangi ke wai ke jing shakri. Nga kren ya baro kibanget Kristan kibayo snawi gini ke jing hikai. Nga ay kerteng ya gini ke jing kren jangan mentag sngi. Ay lat no ya ke Jingtrei U Mynsiem Bakhuid. Ketakadei kabangadon hagadot nuot jangan. Kabawan haga jingmut jangan menin ke sngi. Bat kabapin perkhat yang baro she step. Bat ngayo ia gani ke kerteng jangan ni ke jingkren haga ni ke sngi. Kabangabu dah gani ke kerteng ailat no. Ia ke Jingtrei U Mynsiem Bakhuid. Ketakadai kabangakwa ngini keren hagani ke episode ke jengi kabanga ai mentag sngi. Fi nadu kepor kejong Jesus Christ. Uyai keren bon siena ke senran. Aswai ke bon kiyo shibneng. Ula keren shibon palat hagi gospel. Ba undalet mau. Un sapa yaw Mynsiem Bakhuid hagani ke pertai. Tinggal kwa bangan ong ifi hagani ke par. Ngia don menta hagani ke pertai bani shakri Blei. Ngakwa bapin sngaw tho ya kata Nonglim. Hato ngi ailat ne yaw Mynsiem Bakhuid. Hato ngibo yu hakmat ne magajing shakri Blei. Hato ngidwai ngiwat ya Jingtrei ke Mynsiem Bakhuid. Hagajing imshimet aga jingiasem kamtam ngakren hagajing day bat ke jingiaseng jingi ke bangilong malagapor. Hato ngibo yaw Mynsiem Bakhuid haga Bynta pedeng jing shakri Blei. Ne ngibo yu sharot. Dan kibakin mau yaw Mynsiem Bakhuid. Tang haga Pentecost Sunday. Bat ngikren yaw Mynsiem Bakhuid. Like nang ta baro shisnam. Ngimju ya krenru. Ngimju ya amatru. Ngimju ya iru. Bagi beriu kinyo ya kejing pendap. Kejong Mynsiem Bakhuid lani. Ya kejing ay jaw Mynsiem Bakhuid bagin tray kam. Nakataga daw ngadon kani ke jingkyrkhu ban kren. Ya ke Ktien U Blei daga Jingduwai. Ngakwa ngan ra ini ke jingkren na pedeng jong fi. Bagaday yangi bangin ailat no. Ya ke Jingtrei ke Mynsiem Bakhuid. Hashua jong ke jingwan ke Jesus Christ. Ngan kren kat ba ngadon kini ke por hangne hapo ini ke sau minute ngin yelet kam kloy tong ini pulian ning kong na ke gospel ke jong Yohanes kelanang ke bakhat sau ngan pen ken mau biang fina do besdang ye ke kentien ke jong Jesus Christ singap ngan pulian na kelanang ke bakhat sau ngan pulian kini ke pon na ke khat ke bakhat rio bat hadu ke khat ke bakhat pra singap ngan pulian kini ke Ktien wang ngaru ngan dua yo pa ti unay pi yaw waypat unang pentingan ba unyo ya isa lembat pia lagerta yaw Mynsiem ke jing shishaken yaw ba kepertai kam laban priang na ba kam yo iyo ulam ne kam itoru yo pinray pi itoyo na ba ya isa bat pi unlong ru api ngam eno khun swet pi ngan wan pat api katakaday ka ba u jisu ukren yaki senran hasua ba unlet no nagani kepertai. Uang yaw Mynsiem ke jing shishaken ya ubang ngan sapa ngan da tuai ba unwan unang pentingan
Ndaladap ya gani uji sukran nagalanang kabakhan riyo singap ngan puli nagadekat kebanyaw ngini puli khambol ni gani uang kumne Henry ngayathu ya kabashisha hapi bakamento yapi bangang an late no ang jisu namaladang ang late no utaw nong pentingan unamuan hapi Henry ladang ang late no ngan pa ya u hapi Andalawan mau unpen kynduh iga pertai siapang pop, siapang hak, siapang jingbishadi. Fi na puli ya kini gelenong, pisngau to shy. At nganong puli bon lamar ukren bon Jaka Jisu ya kini nadu Matias ulakren ba uyanis ulade pertalo pa ba undawan mau unpen baptis ingi daw Mynsiem Bakhuid pada ding. But uladap keren pau Jisu yang senran ru bakin up a Jerusalem adian bulalej but ngani tu ipi bakin up yang jingkular ke jong kupa bakin umi shanu nga kwa banwan ra biang ni ke jingkren mentag Sngi bapin ngau tho yang ni ke jing shisha but nda bau Jisu udan na ke pertai nga kwa vinio yang ke Ktien kendiat yang ke par kat bau Jisu udang wan na ke pertai Wat lagi pat ba babon ki abot yo wat la daw lagi kamba pen kia pen mi pen empat gi bayap nang tau o pen khot iba pang nyang thole tater wi kai shibon gi brin rei walit klat gi jing shisha bau Jisu u komplet jingmat bat lagi jang gi senran udah hikai gi senran aga ba shai kidar ya gi pat ba khambon sen ukran daga parshi on the Bible Wat ikato ka jing ito, mo kato ka jing kren, kabangi ong ikaga semana na maun, kato ka bo ukren u ay ka jing hikai, kabanganum ong ka jing ito kana, namar ujisu ito kana, ujisu u ay jing hikai, halor Dongmuloom. Ukren kren siya kipait ba, ukren siya kisenran. Fita balay Jisu ukren bon siya ni kisenran, udan bat kisenran, umpet yagi pat ba, upet yagi senran, kadao kadai bautip bakini kisenran, unsa ino yagani ka balang kaba unsa peniang, hagani ka pertai, kaban Shillong ka jingialap yaga gospel, siya ka pertai barakaway, kiban ra yagani ka gospel, naga jingpanim, siya ka pertai barakaway, nakita kadao Jisu umpelet jingmot yo pat ba, upelet jingmot yagi senran, uhikai kisenran, usyong bat kisenran, uyabamlem bat kisenran, ulet Jingduwai bat kisenran, ulet ikikamba upen hikai kisenran, bat piyo hangne, bat ndauladep hikai gini, shwabon kiyo shabneng, pipulian ikikam jagi apostle, nakalanang kabaning kong Jisu uong igini Ktien, singap ngana puli pi naga Bible, uong igini Ktien kibashay kidar, hagisenran, hadian ba unsa kiyo no artat stangkat tukat ni por, uong igini Ktien singap nga puli nakikam ke apostol nang meningkong dekat ke baar hadu kata ke Sngi ka bala pediang usya jerong ndala ai hukum daw Mynsiem Bakhuid hai kita ke apostol ki bola lajit hai ki bola penpau emru ila dia mula syak debun kidak shna bola yo i udi ke jin saw Sngi bau dia tu ik shapang ke himau blai singap uong kum no Jisu ke senran uong ti ha bola ya seng membat ki Ula hukum iki banam lek no na Jerusalem Andai ban up ika jingkular ke jong kupa na bau ong Fiyo sngaw nga na bau Yohanes upen baptis daga Andai on pen baptis fi daw Mynsiem Bakhuid sa kendiat Sngi hadu menta Ngakwa fin snap ba gini Hato ke jing hikai jong Jisu Ke jing khat ke jong Blei Ye kita ki khat harngot But yagi to ki shispaar pungut kiba U Blei ulajit. Hato tangga jingi kai jong Jisu kampat biang. Bakin let yalap. Bakin let ban job Mynsiem. Bakin peniang iga Balang. Bakin ya Ri-Bhoi U Blei. Hato katay ka jingi kai ka bo Jisu upenut por. Bat ki senran ko Mawlai snem AA. Man lagi sngi bat mit. Hato katay ka jingi kai kambiang.
Hatok ini kisau gospel ke bangi pulih mangi ia ke mangi mentangi keren shikran ke jo bat ngekuat ngan ong ifi ia ke bau jisu hikai ke senran kumba laisnem hatok kata kamla biang ke senran bakin yek jot ban let yalap ia ke gospel lani ke ban let ke bakrau hi ke dek ke bang ngekuat bapin perkat agini ke par lada ka jingi kai jo jisu ko Mawlai hikai ye ki senran bat ye tu ki shispa pungut lada ka tu kala biang balai te ndali apat aga kamera ka bahaneng balai u jisu khremong ngala hikai mangai filek daga ni jingi kai lek dengan ni keren dengan ni ngala ikai ngala khat de vi dan ke jing khat lek ka khem ongum ta udah ai pen man dengan ni warning wang piwat ya lek shanoru shong shua Jerusalem ap ngan pa api yo Mynsiem khot baunwan hiar rapdeng jong fi uyane supan baptis daga sige jingla ka bamot Andai nangalaki mga ngan sa panbaptis sipi daw Mynsiem khot ba nagading bat usaang agakhat ba pra jang lanang maningkong pinsa yo diang igabar ndalawa no Mynsiem khot bat pinsa lang kinong play nga at Jerusalem at Judea at Samaria bat sabakot ka pertay vi ngan kran kumang sngaw to ngan kran kumanga da tip ya ga ay kabanga kran man tagisngi balada ka jingi kai jo jisu kampat biang dang dot kam man up saya ka jing pendap ko jo blei da Mynsiem khot ye gini ki senran bat ya baro gitu ki sispa ar pungut mga bat mapi mentangi dan haga pateng penriau kaba etam ni ki ba syakri blai menta haga ni generation kabangi menta kadai nganur manong kadai ke generation ka bakhat do jong ke jingwan no atat ke jong Jesus Christ ngakran ni pi gitu ke ba snap yang ngani ke par la mandan menum priang ini ke bangong andai ye pi ke ba priang la dekat ke jingi kai jo jisu dang dot kaman up sayo Mynsiem khot ba an pen kop bari ki senran bakin let yalap bakin witness bakin saki yo try ni teki te mangi hato ke jing hikai ke jing tip ke bangayo na ke internet ke jing hikai ke bangayo na ke Bible school ke bangayo na ke theological seminary hato ke jing hikai ke bangayo paro khatne hato kampat biang syang anong ifi kampat biang setia ladakat ke jing isikai jo jisu kampat biang kambiang ke jing imeta ladang iya lat nakani kabang keren mga matagisngi lada ka dayangi bangin dale shisha ya ka kam jo blei ha ka jingkwa ka jo blei banda don ka impact lani ka ta ka jinglong effective ya ka banyalap ka gospel da ka khubar jo ka jingmi pat ka jo Jesus Christ shagani ka pertay nga kwanga nang ifi ka ni ka par ni te ki ka jing tip jingi ka mentoy ka jing skill to jingi ka nan meaning ka jing nang ba ka jing tip jingi ka lang ka pertay na mamantangi tip lut palat la tip palat kan ado bakala he ka clear ka jingi bat ngim dan ga donut ngim dan ga bor ga jingi bat ngan itu iping isu sa stang ga jingi kran bat ngilanang sha squeeze hagani ga pertai ga bagi shang ngilanang sha squeeze ga ri India diki an ga bobon mangila sedang yo poy ga Jaka ka bangila poy rendang haga bamenta ngila sedang sa ga jingi kran ya ga jing penchitom ben ngila sedang ikran sa ga jingduh jingkerman balapen mi ka takaan balale kumta bat nang tade ngini shang para banget kilas dang ikran saya kata jing mai kata jing do no ya ka banginum yo like lot ban shakri nang tade kala don kata jing le
bam long show ban pen kelai ke brio na mangin chakem ngin chap niam nang tade kalapoi kum kata ngakwa ngan ong ife ngani ke par ket ma ko balang ke beningkong kada na preng jing pen sitam da khrai kli Jaka da len tamau Stefan da set jelo Petras ngani troipi kidon ke jing pen sitam ke ba kham long sivia ke ba kham jur ban ke jing pen sitam menta ndrai ken ma ko ni ke balang na mar ba ke bot ye ke lenti ke ba jisu wang nai let generation Shong Jerusalem an pen kop ipi de ke bar na bleng na mar ba ki dra ne ke bar ke jong Mynsiem Ktien U Blei ke jingale persha jong ke government ke jing pen wet jong ke to ke draconian law ke ba mi na do ke par ke jong na do ke to ke par ke jong pat chanero ha ke to ke par ke khlem la setia ban pen dam ni ke balang bat ne kwa ngan ong ifi tong irung ini pai dien biang ban poi shagani ke Nonglum ke beningkong bat ke takadai bangiru nginom yami tang da ke jingtip bat da ke jing snotho ban batai ke brio tong inom le yalap tang da ke banginang bala train yangi tong inom ye pendap tang ki kam niam bat ki kam balang ke jingi ki babon ki bala khamnya tang da ki kamati bayo ka pertai kala nang jat bat bau setan wi le donbor ini Sngi bat bagi la nang mi ki ba kani ri ke jait ben riu jingi kala nang dum bat mentang i poi ke Jaka ka bala sing it kat bat ngakwa ngan ong fi pengino mi kren kum ki brio ke bam tip ke Ktien U Blei ngini kren kum ki brio ki balong real ki ba shisha ki ba tip ke ni ke bible fitip ndawan ke jimpen shitam ben Mynsiem Ktien U Blei ulang khamalor keren ni figi besngap agi ni par na ye keren go makren ki way ka Esther marway ban Mordecai kila ban change ye ka an ga bamla shu ban pen kala ban pelat ye megi Jew ngam figi ni Sngi ladangin kongu ye ni jingong jong Jesu fite buang no Jesu haga gospel ke jong Matius lang bakhan rio lanangam baklag de khat bakhat pra on Petras mede Petras kamat mede tang mau are lo jone mau siang ante ke balang bat ki krdop jong ke dujok kinom la eka no ong maknai ke ta Ktien on Petras shong shwa Jerusalem tan na pen kop emera ke bor na benang men salong nong plying a Jerusalem Judea Samaria but shadu ko bakut ke pertai nai perkat na ko ipat ngam kwa finio iba ke jing shakir blai ke dei de ke bangi pen mi iki ahani ki rukam but de ke bangi le de ki boit de ke lenti brio u play don't come assistance u play long original u de play donbor ulang halor iki baro Amdo pa je famlem ne ke bar onge kitab Zekaria redo Mynsiem jonga ong try hage kitab Isaiah wang laki nong shon laki lau nong shon wan gum go sao and reo Mynsiem U Blei on raise ke standard kamajrong day na ke daw kwang anong ife ni ke par kani ke par ke papideban island no ye ke Jingtrei ke jong Mynsiem Ktien ke Jingiasyllok da kam long ta fincha anyat Diengdoh bat ubabun ba uban paidin hapdeng jongani ke jing pen shitom ben kabala long ha jingkang mentang Sngi kala don ha jingkang jingi pitip man like a par bagawan ke persecution man like a par bagawan ke jing pen shitom ben ya ke balang de hangta ke beningkong ke dan ke purification ke jing pen khot ke pen khot ya ke jingai ke pen khot ya ke jinglong Mynsiem ke pen khot ya ke jing shakri blai ke jing ke jing pen shitom kam julang problem ya ke balang
Yo bamiat but Mynsiem khot yo bamiat ga Nongrim ga badai ga problem rei ye ga bayat ga lenti ga Jong Blei ha ga jing shisha jong ka originality jong ga Ktien ga Jong Blei la da fi yang bet but Mynsiem khot but bi eat shisha yo try but bi da mat ga jing panem bila eat yo uda ga jing ka Bible ga Petras ma bing polwang ha ga shishi Nongrum number pra la bi pulin do khat balai pu arte te wang where you ban pidi khlat ding ga jing eat jong Chris ga jing yap la ni ga white lam ga jing tngan na ni ga jing ling khot ga jing pen shitam ben kimla da lele ro ki long kam kai yo brio ubala shem jisu kan bang ik kreme shekri blay na gam ta ni ga pulpit na gam ta ni ga platform na gam ta ni ga jing pa nam na gam ta ga jing ka kam ga tulop ka kam ga jam ngi kreme shekri blay ro tang na ta ni peniang niam peniang balang kan mau ngi shekri blay na mangi tip ngin shege babam chukot man yaban pendap ga jing khat ban ngi nomla ladang ya shabar now Mynsiem Bakhuid Jong Blei sngoba snap ye gane bang kran sngoba ngada kerpat ngaklem kran ye gane daga lenti ga bada kumoi pat ngakran ye ga Bible ngayo gani ba Jesus jabun mi wow Mynsiem no try o hangan na bala pensle nga mga nyalap ga gospel lagi badok kat u Jesus konjo Blei o bala puni u do Mynsiem khot are dan kaman pendap u do Mynsiem khot bon long jingkyrkhu shega perthai kat ig jing hikai ga crow ye sunran dan kaman up at Jerusalem but Mynsiem khot wan ga ski Pentecost la pendap ig sis paar pungot but fi yo ikom no gilong apa yang minority ke begitu? Fiyo ikum no gilong, but mentag ni ke Christianity, ke spread ke ni ke perthai nang no, mendai ke kamera ke bahaneng, ke Jaka jong ke jingiaroh jong Mynsiem khot, ke klem slang, ke Bible seminary, ke klem sedang ke Bible school, ke theological seminary, ke klem sedang ke Balang ke niam, ke sedang ke kamera ke bahaneng, balik ke sedang ke kamera ke bahaneng, ke sedang ke Jowai, ke sedang ke Jaka, ke bau Mynsiem khot, Jong Blei, one here, but dagat jong bar ke spread keleng sugar pertai. Taka daw nga ay kerteng ni ke jingkren jang ni. Ay lat no say ke Jingtrei ke jong Mynsiem Bakhuid. Balai pi tiang ke Jingtrei jong Mynsiem Bakhuid. Balai pi mai lat ke Jingshekri. Balai pi mai lat ke Balang. Balai pi kren Mynsiem Bakhuid. Balai pi melam ke brio begini op priang Mynsiem Bakhuid. Lat pi de ke nong kren. Balai pi wat bu blame pendap pi de ke bar. Balai pi wat ke jing ai jong Mynsiem Bakhuid. Balai pi khang ke Jingtrei jong Mynsiem Bakhuid. Balai pi kwat ben penskong bahai ke brio. Balai pi kwat ben wat ke buram brio. Balai pi kwat ben wat ke convenient lan ke jing bit jing biang jong pi balai pim wat ya ke jing bit jing biang jong Blei bang Blei peniyang yang ni ke pertai ki pa meding na ke Bynta Jesus Christ ndai de ke ding niam ndai de ke ding brio ndai de ke ding ke jong Mynsiem Bakhuid jong Blei yang nang ni de ke donot ke baluet ngekren ya ke ni pitip ngasong yang perkat ya ke ni ngong try me kren nga ke donot ya ke ni ngan kren haganugro ko ngan kren bat nga shishania outrai ngayo ni ke kerteng ga bang island no i ke Jingtrei jong Mynsiem Bakhuid fitip adu mata ke Sngi dan shibon ke baklam island ki dan ti ke banget ke bam tip yu Mynsiem Bakhuid ke baklam yo pedang Mynsiem Bakhuid ki be let jingiaseng ke be shekri dan shibon te ke brio ke hikai Ktien Blei yala de ki klem dan Mynsiem Bakhuid ki le jingiaseng de ki long jingiaseng ngakwa ngam tan shega jing shekri le jong ngam pen ge jing le jingi ngam pen ge jing long jong ni ga Balang ga beningko kabala sengi ga ne do Jesus Christ haga baga ngalapure ge jing tho ba ga por bagi mut ban ai kerteng ge ne ge kitab ki kam ge apostle kadan ke jing ya tan shipar namar kidan ki kat tu gat ne ki nong tho gi bang belem ai ka ki kam jong Mynsiem Bakhuid ngarong snow day lamam de ki kam jong ki apostle gene kini ge ki kam ge jong Mynsiem Bakhuid ki bau trei ge ne ge Balang ge beningkong ha ki brio ge bau Jingiasyllok ki balong ge apostle lyngba jong ki trei ha ge kam baro jingle ge de ge jong Mynsiem Bakhuid
Daga bor so apostol ginomla yang. Figani ga balang ala sedang daga jingtrei ga Mynsiem Bakhuid. Larangan jukran stat hagani ga par. Aga par marsin sedang. Marsin yo priang Mynsiem Bakhuid. Kami ningkong ga jingalap no Petras. Lai jar ki kelabamut. Ki kela kabamut. Mdai bagi kela niam. Hika jingkela niam. Kabun bahang ini Sngi. Kita ngi bersyihar petengru bagi long Kristan. Andrei ka sedang na Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid kaya lam ning kong siya ka jingkela ka bumut. But VOE kabaar nga kwa VOE nda habami ka jing sa puli hiya yang na mga numdan porban puli yang ni kala nang ka basaw na dudukhat baar pulay ka mapastol haba kami ka problem. Hangne ga Balang apre nga jing pensitom ben kile kumno sa puli mapi ka Bible ko ang kile ya wan lang ba kile Jowai but fi puli ga khot ga life way ka ang kumno ka ang lapen khnyo yu ta ga Jaka ba lapen da ki barodo Mynsiem Bakhuid ka jing pensitom ben ga penlong gitu ga banget gitu ga par bagin shania alut aga Jingtrei ga Mynsiem Bakhuid ngi nami jing ngi le kumno ingi Shong committee nami jing ngi le kumno ngi perkat kumno ngi le nga kwang anong ifiga ni Balang ga beningkong kala ailat yo Mynsiem Bakhuid haki area baro jong the church fitip kajayo na pipuli gani nda ga jing dai ba jing ai shi ka kam ka jong Blei Fi ikani ka Balang ka khlem ang tangin ni permi no ka taga fan ne ka taga jing ka taga envelope ne ngin le na kumta ka khlem le kumta kala shani alut ka Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid kana do ba Mynsiem Bakhuid trei ki bri gi de gi bri gi yeng bat ki ai bat ka Bible ka do kren shai ba mdan we beduk bat VOE nda habami wa ananias bi safira ka nang ka besan ki kam gi apostol kami wat ka jing yap abapile kai ka jing ai balai na magade ka Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid ngi mentai ke jing ai ngi persang di lat baro ngi bod igru kompertei don le bagi pelong di fit ban permi ke kam ke jong Blei don gi bali wa dawan naki wei pat ki seng ya ka ban permi ke kam ke jong Blei ngak kwang anong fi u Blei de jo ubadon na gani ka Balang ka beningkong ude jo Mynsiem Bakhuid ubatrei mentaro kum jo tingin ni perkhat bahaya gani ka mga kran kani ka Balang ka beningkong ka klembo ben ang ai kata persen piklem yo I hagi kam gi apostol bakiwan ra kawai na gisipaw Anregi ai kat ka bagidan yuan bo gidat gi apostol kat ado baka Bible kong dan wedu badok apdeng junkie ka Bible ka kren shai but ka attract ega society upat ba ububon upaniso iladi siya gani ka Balang apdeng jong pensitom ben balay namar ka day ka Balang ka ba ailat ika Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid ngaya terterangan penifi haga jing day adian bagi brio gila kelaga bamut dapi puli kam apostol nang bapra naga dekhat ka bakhat sau terter vinyo I adian bo Philip ulayalap Samaria kadang jing kelaga bamut to Shillong barakaway u Philip ulay no lara yu udaw Mynsiem Bakhuid siya gaway pag Jaka siya gasa ang Bible haray Petras u Yohanes kiwan siya po Samaria singap ha kiwan Jowai gibanget bagin layu baki day bandayo pdiang yu Mynsiem Bakhuid Jong Blei ngi mentati ki Shillong Balang ki brio labiang kila yo alum jing tap kila yo ito kila yo pendap ki kam niam rekan mau ki brio ki bawan Sohthri hagani ka par kadiri ka Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid bat ki bakla ka bamut ki don kaman yo pdiang Mynsiem Bakhuid ngamtip balay mentangi ino igani ngamtip balay ngi hun bat nga suyo ilupa bakan sa poy kapor ka ba ka Balang sitalop ang negri ka si Jaintia habang ikrem ailat na dumenta ka Jingtrei ka Mynsiem Bakhuid
pet ngan peni fi nang ni habau Petras ulet shigi gentle shigi brio ki bathmai ki badai ki non-Jews lani ki tu ki bamde ki Jew let shigi yeng jong Cornelius pipulil nang bashipau gam apostle kan khat basavu saw ka angkat bau Petras udang kren Mynsiem khoi lahab apa jongki bat gila yo kren telit bat gila tulpa bat lapen baptis ki ngakwa ngan ong fi lana fi let shigi bampat day shigi ni ki wepat ki bam tip you Jesus Grace ki bampat mat ki jing pen let da lada kam dan ke Jingtrei ke jong Mynsiem khoi nak kata tahu kedai ke besnosi kata kidan ki jingat shigi wegiri shigi tiki Jaka je South Africa ki ba long kristan ki brio tambah ki bat ikitu ke jingat voodoo bat ikitu ke jingat ke Balang ksoi la itu lang la itrei lang ta hatang na bantaban penbiang ia ke jingat lang bat ikitu ke imlang salang ia le lang bagi kam ksoi ro nama bele ban peniang ke Jingtrei ngakwang anong ifi ublei kwa ingi bani kle ihap banlong pure badu blei Balang baik tek kumba ublei kwa. Berfimla yang. Lada fimut ia kaban syakri ublei. Shabana Mynsiem khoi. Pipuligal nang bakhat lai ki kam ki apostle ki le kum no bagi tungi ki brio ia ka bagin shimi ki kam ke ublei. Ke Balang hang tu kau ngomno kau kita nginong itu lepas kita kita men besan kita kirang ba ki beriu ki jong blei yang tu ki shat jingiat bagi Jowai but kat bagi dang syakri you try kamut kidang money you try Mynsiem khoi jong blei wang pen kerpang ngai Paul baru Barnabas but lapen kentang iki lapa iki sega ministry ngi mentang ile regalanti pertai Ngijet iki nongkit kam ngijet iki brio daki kriteria iki bobo daki rukom pertei daki rukom jong ini pertei bagi persang man tap iki tang sistem haga kam ke jong blei ngakwang anong ifi balip him ailat yo Mynsiem khoi haga ba unjet iki brio kad bakum ke jingkot ke jong blei the problem kami minta kadai bala itho iki brio ke betrei kamu blei daki jing tip Badaga jing start ke bekerja pertai. Shabar naga Jingtrei ke jong Mynsiem. Shabar naga jing khat ke jong blei. Nganam da keren fis ngauto. Ia ke ege practice ke badan menta keleng agari ke jingi. Filaban ngawit de ke banga keren. Ngam keren persya ino. Ngakwa nginwan biang siya basic. Jong originality jong Ktien U Blei. Ngimla. Kandawan ngini ke jimpen si tambahin pimla mdan bala yang. Nama mdan de bala ban yang mla sisa. Siya ngani tulpa. Pino mla yang ndakawan. Pinla yang daga jingtip. Pinla yang tarai daga jing hair jong Balang. Pinla yang tarai daga jing start daga jing nang pertei. Kapapila ban yang kadai daga bor ga banabeng. Bat papila ban yang adu bakut kadai tangdau Mynsiem khoi jong blei. Ngan peni fia gani kapar. Ngayo gani gawai. Wow stopal. Agal nang bakat kendai ki kam ki apostle. Ndaw ya kynduh ia ki bawan. Naga jimpen baptis ke jong Yohanes no pen baptis. Ke jingkali ga banengkong ga bami na ugadai. Pila pediang ne yo Mynsiem khoi men ba pila ngai. Fi ngasyat ong barabor ini Ktien. Ke priority ke baningkong tam jong ke Balang ke baningkong ye gibriu barok adai. Kibo ningkong yo Mynsiem khoi. Kimbo ningkong ke Balang ke niam ige. Kim keliru yo briu fidan Balang no. Ki klam keliru fila pen baptis niam. Ada ke jingkali ke jong Paul ke dai. Pila pediang niam Mynsiem khoi. Balai fitip
upol ukren ia ka jing shisha. Bawat lada fiwan naka jimpen baptis kat uyoanis nopen baptis. Hinom la yang habagawan ka jimpen shtambay. Nakatagada open baptis iki ka kerteng ka dong Jesus Christ. Baru bukti iki bat ki yok pediang Mynsiem koy. Ki keren lagi pagi telit ki thul pa. Fi baling keren baling ai gini ka jing keren. Ai lat no ye ka Jingtrei ka dong Mynsiem koy. Fitip larangan keren nilai ha gani ka liang kadai ka bejrong ba. Fitipam ujisu upenlong yangi kibalamat ye ka jing penem. Bangi day kan nonglet kurim ko Jingduwai. But ukwa ban pen kre yangi bangin long ka Balang ka baklem thobria ka baklem sti ka donbor. But ubawan pen kre yagani ka Balang ani ka pertay. Uday Mynsiem Bakhuid U Blei. Tila da fimju hikai ki briu yo Mynsiem. Lada ki banget kim tip ay yo Mynsiem Bakhuid. Kini kre kumno haga jingwan ko jong Jesus Christ. Kumno taray pinle haga jingiday bat ka jing Ri-Bhoi Blei. Kadon kam kata ba pinsgaw to yagani ka jing shisha. Pinle ayute shabar na Mynsiem Bakhuid. Nakatagadaw nga wanra igani ka jingkren jonga kaladay ka poringi bangin ailat yaw Mynsiem Bakhuid aga jingim jongi shimat aga jingiaseng kamtam haki jing Ri-Bhoi Blei ki jingi balipim ailat naile kum ka Balang agalatia kabagi sedang na Mynsiem gikut aga do nailong kum tanga kwa finong ka Balang ha test salani kabaw o abso Paul udayaro ini ka Balang na pipuli na kalnang maningkong nagadkhat ka basanwang na marka gospel kam simlawan na fi hanray tanga ka Ktien hanray hagabor bat haga Jingtrei ka dong Mynsiem Bakhuid. Bat nakikita sawano ka gospel Shillong Gibril ba umdan kam syuwat ban pinsitaman let yalap ang to. Na mabaro ipriang Ktien U Blei bat yo Mynsiem Bakhuid. Ngakwa agani gapar ba balipin hangne ka Jingtrei ka dong Mynsiem Bakhuid haga jingiaseng jong fi balipin ailat balipin khat. Naile eka kum ka program ba pinju khat eka tanga gapar ba pi celebrate igi revival week lane yaga Pentecost Sunday ne naile kum ta Mynsiem Bakhuid ngimla peniat mangi uday mo ban peniat nadu basdang nadu abakut. Uday mo unong yarap, uday mo unong yalam, uday mo unong pentingan, uday mo try jangan ka Balang. Uday mo te ubapan kendo igi brio bagi kalaga bamat. Uday mo ubapan ko ba, uday mo ubajet iki, day mo ubapan slet, day mo uba ki give ki jang Mynsiem Bakhuid. Day mo bakwa ban penan kami ngi. Nakatagadaw ngayang nang nila ka jingkyrkhu. Nga kerpat ifigin nong ilam gibayos ngaw ini jingkran. Bari figi banget baro. Hato fila priang ni em yo Mynsiem Bakhuid. Bat ngan ong ifi ailat. Iga Jingtrei ka dong Mynsiem Bakhuid iga jingim jong fi. Finyo ka buram ka dong Blei. Nganget kini ka jingkran jong amadaga Sngi. Kalang simple kadai ka busuk tang bakadai ka jing shisha. Ngan siapin kan mau fi. Mangilapoy menta agapor kabangam ong kala Jowai ka pertay. Harenga ngan ong ifi ngilapoy aga Jaka. Baon tinjo yaga jinget jungi hagini ki Sngi agini ka pertay. Kamtam yaga riga si Jaintia. Ni emaga riga besok. Harenga lat igapor. Mangin hapban rung lyngba. Ia kini ka ba menta ka ba doon nagari India. Lada fikram ailat yo Mynsiem Bakhuid. Pinle ayu. Naya perkat da kumoy pat.
Shu ailat yo Mynsiem Bakhuid. Udan man lek ke ege bakraw. Shu ailat yo Mynsiem Bakhuid. Uniat ya shua un pen madan ni ki koro karam. Un pen khuid ya ke Balang. Un pen lang ka nonglet kurim kaba biang kaba janai. Kaban long ready nam ta ka jingrong no kaban seja ke pertai. Tang nyelet lang ini tuai. Kupada ka donut barok ngayang lang ni. Ngai sheme ka buram kupa. Ngada sngongo ba me ai hanga ka try. Bangan kran ni kini ka Ktien kupa. Namakala de ka por ka bangi de ban kin mau. No ya kini ka jing shisha bangin ailat. Ya ka Jingtrei ka jang Mynsiem Bakhuid ya ka Jingtrei ka jingi. Trying a dwai men trei ya ka jingiaseng jingi baro. Trei ya kini ka brio. Trei ya ka si Jaintia. Trei ya ka Balang baro. I can meet ka Jingtrei ka jang Mynsiem Bakhuid. Bagani ka jing penshitom ka namla. Kani ka jing wit ka namla. Ka jing rung jingi kai bakla ka namla. But trying in yang kum ka nonglet kurim ka Bakhuid ka ba janai. Ka ba dap rin yang kamat jang Jesus Christ. Trying in ailut sheme ka buram. Haka kerteng ka jang Jingiasyllok. Amen bat. Amen. To blei un kyrkhu fi, ko blei shibon.